mbifurije kugira uwa mbere mwiza cyane. Amakuru yacu katere mu gihugu cya Espagne cy'amakuru sport yatubwira yuko Ansu Fati ari kugurukana nyuma yuko rero Barcelona yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Villarreal ibitego bine byose kubusa. Ansu Fati atsinda ibitego bibiri banamukoreraho penalty yaje guterwa neza cyane na Lionel Messi, ari nako kandi ikindi gitego kitsinzwe na Pau Torres, ikipe ya Barcelona ifungamo ibitego bine kubusa. Rero atangira neza cyane cy'amakuru kivuga ati rwose intangiriro z'indoto za Ronald Koeman mu ikipe ya Barcelona. Ikimakuru kandi cyatubwira kuri Sergio Desti, akaba ari umusore rero w'ikipe ya Ajax Amsterdam uyu munsi akaba ari gusinya ikipe ya FC Barcelona nk'uko ikimakuru kibivuga. Mundo Deportivo ikavuga ati ibi biratanga icyizere cyane kabisa. Akaba rero ya Ronald Koeman yatangiye neza batsinda ibitego bine kubusa ikipe ya Villarreal, anako kandi ikimakuru kitubwira yuko yahaye intangiriro Trincao, Pedri ndetse na Miralem Pjanic wateye umupira ku rwego hejuru cyane. Ikimakuru Marca kikaba cyagarutse kuri Luis Suarez ndetse na Joao Felix rero bagurukaga mu by'ukuri. Akaba rero ikimakuru kivuga ati bahaye Liberty ikipe ya Atletico de Madrid yo kwikorera ikishaka kabisa. Akaba rero batsinze 6-1 ikipe ya Granada, anako harimo ibitego bibiri na pass ivamo igitego minota 20 yinjiyemo. Rero Luis Suarez wahise ukora match nziza cyane, ari nako nyuma y'imatch yatangaje ati naretse Barcelona idesida akazoza kanje. Ikimakuru AC cyo kikaba kitubwira ati Suarez yarumanye tayari. Akarere cy'inke y'amakuru kigaruka ku bitego bibiri ndetse n'umupira uvamo igitego rero yatsinze minota 20 asimbura Diego Costa. Ikimakuru kivuga ati rero match iri extraordinaire ya Diego Costa, Joao Felix ndetse na Luis Suarez rero bateye umupira ku rwego hejuru cyane. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikaba yagarutse rero kuri Cristiano Ronaldo kuye mu menyo ya rubamba ikipe ya Juventus inganya ibitego 2-2 n'ikipe ya AS Roma. Jordan Veretout atsinda ibitego 2 kwandega ikipe ya AS Roma, mu gihe Cristiano Ronaldo watsinze ibitego 2 kwandega ikipe ya Juventus. Ari igitego cy'umutwe cyo cyavugishije abantu amagambo menshi cyane kabisa. Cristiano Ronaldo wasimbutse kuri metero 2 na santimetero 28. CR7 akaba rero yakoze titre z'ibinyamakuru hirya no hino mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tutto Sport ikavuga ati Roma yari nziza, kinye match nziza, ariko Cristiano yari indi phenomene, mu gihe Quotidiano Sportivo ivuga ati Cristiano Ronaldo yakoze ibyo ashoboye byose hanyuma arokora ikipe ya Juventus. Tugarutse muri La Gazzetta dello Sport ikaba yagarutse kuri performance y'ikipe ya AC Milan yatsinze Crotone ibitego 2 kubusa. Akari ibitego rero bya Brahim Diaz ndetse na Frank Kessie. Ikimakuru kitubwira ati rwose nta ziratane nta kibazo ku ikipe ya AC Milan, ariko Ante Rebic akaba yavuye mu kibuga yavunitse asimburwa na Sandro Tonali, niyo nkuru mbi cyane ku ikipe ya Milan. Ikimakuru La Gazzetta dello Sport kandi kigaruka kuri transfer z'ikipe Inter de Milan kitubwira yuko still kontra cyashaka N'Golo Kante ikipe ya Chelsea, ariko icyambere ngo bagomba kubanza kugurisha Milan Skriniar n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka tureko babanza bakarangiza na Spurs niba amafaranga ngo barayifashisha bajya mu ikipe ya Chelsea kuguramo N'Golo Kante. Affaire à suivre. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Jamie Vardy watsinze hat-trick mu ikipe ya Manchester City mu minota 21. Hanyuma kandi akavuze ati rero akazi kose hano twakarangirije ki byari ukubuza Rodri gukina, nta kindi gusa twagombaga gukora ni ugufata Rodri, City twahise tuyirangiza. Ikimakuru The Mirror kandi nacyo gishimira cyane Jamie Vardy performance ye rwose, kivuga ati Vardy time for Pep. Akaba rero beti noir mbi cyane ku Pep Guardiola yitwa Jamie Vardy. Akaba rero uyu musore amaze kumuterekamo hat-trick ebyiri kuva Pep yaza mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu by'ukuri rero anamukorera match mbi muri kariyeri ya Pep Guardiola. Daily Express ikaba igaruka yo itubwira inkuru mbi cyane ku ikipe ya Liverpool. Mu by'ukuri abafana ba Liverpool bagize ubwoba. Akaba rero Alisson Becker ntabwo yakoze imyitozo ku musoko wa gatandatu, ashobora kuba afite ikibazo ngo cya fitness ya hatari. Akaba rero uyu mugabo ashobora kuba atari bugaragare kuri iyi match ya Arsenal, ari nako Thiago Alcantara yagize ikibazo cy'amamisikire mu myitozo. Aba basore bombi rero barashidikanywaho kuri iyi match ya Arsenal. No gushidikanywaho ariko nta ubizi nimba biri seriye ku buryo batakina match, ariko barashidikanywaho nyuma y'itubazo bagize muri iyi weekend. Na affaire gukurikirana cyane. Daily Express kandi ikaba yagarutse kuri Steve Bruce, uyu ni umutoza w'ikipe ya Newcastle. Ejo banganyije na Tottenham Hotspur igitego 1-1, bayishyuye igitego cyo ku munota wa nyuma kuri penalty y'amafuti. Umutoza Steve Bruce wumve wa Newcastle wahawe iyo penalty yavuze ati penalty twatewe ni y'amafuti, ntiyemera rwose iyi penalty, avuga ati ibintu biri nonsense. Urana ko umutoza wenyine wateye ira penalty nawe ubwe ntayemera, aremera ko ari ibintu by'amafuti. Bana ko rero ibintu bikwiye guhinduka cyane. Nabyo ikinyamakuru The Sun kinavuga ahangaha Steve Bruce aravuga ati rwose duhindure amategeko y'ubuswa
Gary Lineker avuga ati uru ni urukozasoni kabisa ibintu byakozwe na VAR muri weekend. Hanyuma abakinnyi, abatoza, abafana bose bavuga ati mugarure football yacu igaruke kuri standard nzima. The Sun ikaba yagarutse ku ikipe ya Manchester City rero yamaze kurangizanya na Ruben Dias kuri £34 z'amapaundi, hanyuma bakaba bajya no gutangamo Otamendi kuri £13,700 rero by'amapaundi. Ruben Dias rero akaba mu defenseri w'umunyaportugal agomba gusinya imyaka 5 mu ikipe ya Manchester City. Twekeje mu binyamakuru byo muri Portugal nta kindi bivuga ni Ruben Dias mu ikipe ya City. Akaba rero Abora ikaba ivuga ati rero Rezegre nkuko bakunda kubita rero ikipe ya Benfica akaba yamaze officializa rero igurishwa rya Ruben Dias mu ikipe ya Manchester City kuri £68 z'amayero, hanyuma Nicolas Otamendi agahita aza mu ikipe ya Benfica kuri £15. Record ikaba ivuga ati Otamendi araza uyu munsi kuri £15, hanyuma Ruben Dias aragenda kuri £65, hanyuma bazongera amadonize ya £3.5. Ojogo ikaba ivuga ati Ruben yagiye kuri £53 z'amayero, hanyuma Otamendi babisikana nawe aza mu ikipe ya Benfica. Twekeje mu kinyamakuru l'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikatubwira ko Edouard Mendy wagiye mu ikipe ya Chelsea uyu muzamu, akaba rero ikipe ya Rennes yagomba kumusimbuza, ikaba igiye kumusimbuza umunyasenegal mwene wabo Alfred Gomis uri buve mu ikipe ya Dijon, mu gihe kandi Marseille yashakaga Michel Cuisance ikipe ya Bayern Munich umusore w'imyaka 20 w'Umufaransa rero akaba bigiye kurangiza Bayern Munich imutije mu ikipe ya Leeds mu gihugu cy'Ubwongereza. Dernier Air yo mu gihugu cy'Ubirigi ikatubwira yuko Andrette mu by'ukuri ya kompanyi bitagendekeye neza cyane rero inganya igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Open rero ya Knowledge Musona ikaba rero yabitwayeho neza cyane batakaza amanota yandi, ari nako hatajya mu kinyanya cy'amanota 6 hagati yabo na Charles Rouaré kabisa, nyuma yuko ikipe ya Andrette yibatse izana Pastau ndetse na Man City batiza Lucas Nimencha. Reka dusoreze mu ikipe ya Aston Villa yamaze kurekura Mbwana Samata, ikomeze kugenda itakaza aba followers kuri Twitter kabisa ndetse na za Instagram rero ikipe ya Aston Villa nyuma yo kwisinyisha Mbwana Samata yamaze kwinjira muri miliyoni, ariko ubwo abafana bamaze kuyani flowingura abatanzania bamaze kugeza ku 872, ari nako banakomeje kugenda buri post ishyiraho rwose bagenda bayimerera n'aba batanzania. Reba nk'uyu nguyu yandika ngo munapasuka leo nimba nasomye neza. Les amis, icyumweru cyiza cyane n'uwa mbere mwiza.